Birawanan ini ngidah diberu pakai bikini. Tahu lagunya? Enggak. Masa nggak tahu? Ya tahu. Ula atendu mamang kami labur mamang. Ula atendu mamang kami labur nergang tersingat nenda bibi karena zaman sia dilanai seri ras zaman gundari begitu tuh panci ras kereta api. Di zaman gundari si diberusi nukuni zaman dilaki nagi birawanan ini ngidah diberu pakai bikini akap na guntar wili bandu sursa ibu rui kiam nini ku rumah mami kata kena guntar wili piyah mami sebuni ku lemari tungna nini be ikut ku lemari ula tendu mamang nini ngidah diberu pakai bikini di zaman gundari di laki be lala pakai rok mini birawanan bulang ngidah diberu bukna gedang akap ngidah di laki bukna gedang birawanan bulang ngidah di laki bukna gedang akap nang kerombolan kap sabas zaman perang kiam bulang ku teruk karang sing nas luar na megancang menam bulang karat biang akap biang nahe bulang tulan ula tendu mamang bulang ngidah di laki bukna gedang di zaman gundari di berube lala pakai celana gedang zaman gundari zaman emansipasi lagi adi masalah gaya tubuhin hak asasi tapi makan labo kaipe banci bahani kita sing udah dengar katakan penerus bangsa perlu sidaga adat budaya antar ulamin perbahanta birawanan ini ninta ulamin perbahanta manalaman tendini bulan lagu kocak lah masa nggak tahu lagu cowok nih itu Iya, coba kan.